kan lo ro man na te zanin hian kan lo ro man na te takin pathian min lo chin tira mel eng lamin mu phal tira kan speaker tur hu Salim Zothanpuia po le lama kovel le lama tangin ron join to tiang chuanin tiang hun lom le hun tha te min ta phale tu kan pathian ning pakinam ro se amen ti chuan zana kan hun man da tur hi kan puang zor zoronga pathian thu chiar na le ken thu sei na kan lenga a hon na ang dewin chuan tong tai na kamanga chumi zo chuan solo nula sabina fan ai kan kawang chumi zo chuan kan thil tu kan somanga hun ren lovin kan be se da chuan ta ka khat ai tlem lo sei tu ren kan be se ni hun ron manga ti chuanin atom na ron siam mayang ti kha kan hun man dan tur ni sela le pathian thui lo ngai thang u với hi tum cao pathian ni palm sunday nia chumi lam hoi chuan pathian thu kan chiara nge marka buk som le pakhat cha chang khat ta tangin ni chiarang chang thum theng cha hin kan chiar mai nge in Jerusalem khua an thlen dona olive danga betfagele Bethany khokiang an thlenin azirtir te zinga mi pani akira anena in mazon khua ason vakal taula tin in lu tirin sabeng tung no thun do mala chuan ngai lo na in va mu mayang chu phel ula han kai ro tin tu point kha enga nge inti anti chuan lalpa in adu ani heta aron dale thuayang aron dale thuayang tiang cheu atia atu kan cherte kan zatan lalpa marmi som sa rose amen zana hian tuma khoyang kan han sai do chu nia vai he tum ka pathian ni Jerusalema laliswa ropui taka lalanga lu ni nia ta chuanin a theng don to a Amazon khwa bet fagele bethalian thlen don a sirti ten zinga mi pahni atira a sirti ten he chuan Amazon khwa son pakal line lu tan tiren sabeng tung no thunin muanga phel ula anti lai ta fikan soidwani phel ula han kaing chu ati he phel ula sabeng tung chu phel lo chu na kai theilawa lawin thung ran meya asia ngai chuanin an phela ta la chuan in nei tu te ni ngai turani ma ti ngai khatin phel ta mai ria lal pa du ani an tia aron da le thuayang an tia ti chuanin phal takinan kai ta ni ti kan muani zana hian phel ula ati hian amzian nei thui ema mi hring te hi kong ti rang in satanan min phor vela min thung vela zu le drak te le nam si bol chi sang rui thei na bol lo chi sang isik na erna sualna hurna ngai tuana bol ro pui ten min phor vela min thung plom ani chumi ata chu phel kan ngaya zala hian chu tilam panga pathian mi man tak mai pu Salim Zothanpuia kartlagin phel na thu te kan ngai thadona ti chuan ani hi kan hriat angin hei tu ma chuan Christian sa khobia po ani rawa Muslim sa khobia nia tiang chuanin pathian na ko ba ti chuanin hun rang kalin zoram dong le wang te fangin tu na hian pathianin phel na thu soi turin atirani zala ama kanhan chang ve hi kan lom ma ti chuanin zana hian punte aduang to kamang turin kan soma zana ama kaltangin ring tu te min ti boy chin tu zule drak te le ngol ve na sang te le ei ru na te he thu soi hi ke longa chak sewen karinga ke pon ka ngai thave nuala ai ru na helen le na bizoram na boy pui ang chi te
KS tele sang khát tiếng ang phùa ra setana apel setana athun chat te kami lalpa ninga phel na thu puanga chan chin tha phil tu ro pui tak mai kan han hang kan chang thei hi kan lom em ani ti kha kan han soi thei to ni sela pathian ma a hilo tong tai hallelujah 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 lalpa ro pui berin ning chianim fakin kan choi moi che zala hian he tum cao pathian ni lom tak mai hian Mizo ram abik takin le mun rang India ram chunga te po asi tiang chuanin imi man lalpa zirtir te itira phel ula an kaing chewi tiang khan lalpa setana sual ina min thung bet tlat mai phel la thu soya ichan chin sakhil to ro ko itak mai zala hian kan zinga lo tela atel mai dilova ama kaltanga in puan le don na wang hian lom thu kan thila che lalpa kan pathian zana kan bun min von sakla zala hian lalpa tu soi te itharal thiang hin riak thina kan bil saka kan hun ma tur zonga lalpa nang ro pui berang che sabeng tung chu ama ring matinan aro pui lova chuang lal isu awangin mi ten hosana an pe ni kha cho bangin venya po hian lalpa ama pu salima kaltlangin lalpa nang loro pui perang che minti boy thei zong kan to dala chu na ka chun langin ve him bokang che kan khol man te po hi akara ka egawa persole thalo ti omlova thatta ka kan man the turin min tan pui malamin som bokang che kan lalpa du tak iswa kristan ngin kan dile amen tuna nula sabina sai turin solo turin kan somang Ari ron transfer to. Cần bà thiên cần bụi ba ba ngài cần má lâm bê xê na cần lia khu na khó dur lên lại cần xa tua đi nâng mang nâng
kan lo me la sapina chunga kan va lom tak em lom ku kan se la chuan kan han em pathian full hun halom ta u Salim Zothanpuia kan lalpa iso Krista mengin tu la hian pathian ne na ta tudon te buang chok turin lalpa iso Krista mengin kan so me It's a while. Good morning, Timmy. Oh, katlam so in movie so he khuavat na nizam pathirin covid hami pun har sata kara po nikum June lockdown kan han India choran phel lose deuh khan atang khan kalak sol manglova hami rehab center rongbol na anei na sa pathirin hei tun thlengin min veng hima nizan lam te po nisa puyo puta khotlang lamani zo hlalawa dar kar ni tlan ang so ni adar anni po dar kar khat ka soi tling to ngai lo ka ti vera pul pita tragin minute som ni panga ba ka soi to lo ka tia ma se Palm Sunday alo ni na te lali suat san chin kan soi chu dar kar ni ka soi tling tre ba an ning loin ka ria so ni zan dar so patni dar khat lar lo deuh tin ka thleng le ti kane chu kalom khop mai min han soma US lama te hian rongbol nei ve don em te min ti thrina som na te kharon om ve deuh ba kal kan chak te lul nen ma se zoom kal tlangin ti hian ka kal ve nga kai ngai to mai so visa problem ve la ngai lo ti hian a thamai ba ka thona chu ni ka hlau dewa ka u thia wang hian Europe ka kal ve to Vienna ku dar kar som don ka chuanga ka hlau lu to ka so chuan lo ram hi ka duwa nga ti hian a him mai in za vai chu ga lom thu ka soi ni nia ngasina pu in aron soyang khan Christianity hi ka ngai sang lo ka man lai chuan hemi religion shrim hi kalau sei pho tor khinangin man made mi hring siam chop mai ani a ho hi ka ti thrina ma se kanunan tal boy ni china Jerusalem aludon lali su aludon chanchin pu in aron sirang khan phel kalau nga ya ke po lali su ka chunga chuan thainan a sabeng tung kan ni thainan phel kalau nga ya ni tun thlengin kan ngai to hei kum riat na akal apum veta nge Christian ni nangin kala in chhir lovani mi tam tak ta Mizo rama te po ni thuma kan nei lo kan ni chu development na kentel changkan nei na kentel chu hemi atheism kan ti te Mizo thalaya po na se me ma pathiana omlo ti te chuan kum som thum pali kan ni thleng khan pathian hi om tak lo tia lo out screen kha atakin ke experience lata chuan tian na sa takian ka au pui ni satana beina po ka tok na sa ka tok me kreng po ka ngati chu cross thu hi ka soi na sa ni nizam thu ka soi lai pon karen ka thu soi lai nan ron om lo thut me mani de kan durdarshan aizor in min soma ta po chon cross thu ka soya a recording te kha boi na sa ni amak ve khop mai amak ve khop mai hakan tere ko ta mak po ni lowa so satana hian tun ang khovela hian lali suat chan chen ni soi hi phalwak to lo ni kati mai chen tam tak katlam USA po ni nga abikin enge American housinga amingo housinga te po ani nga kan lo chiara kan lo freshina Mizo thalai khata om te po ni nga ngati chu poisa anoma
na te kan han tho hian ke kani ti hi lo ole ma pathian thei hi ole ma ni chumi khovela chon kan cheng to a lo li su nei ngai lo Christian ni ngai lo te kan ron Christian phuk me he mak deu ni Mizoram chunga po hian gur khali kan ti te heng te nge lo li su chan chin le Mizo te omdan an murenga ma se chu ti chung chuan tharau thiang hlim ina khoya ron tun nai te a hian Christian an ron om chho tanak naka ma se ril runa thak zo ka chu pathianin du sak taka a thlan zo Mizo te po hi ami Christianity a chen tam tak tan chuan an lavuan thram ani maya ti tak pon ome ma se le ami millennials kan ti 2000 pialama piang to ho phei chu an khovela lo nuam to a Mizoram po internet te lo tha to ma khovele lama thleng an hu theya an chiar theya ni khatiang khan pathian ngai sak lo na hi na sa to ni ma se ta zarina ron Inkhawm ho zong hi I hope lo li su hian kan interest kan faith kan belief ni ai na pun ka ringa ni chu wa chuan thei top ka chuanga testimonial sermon ang te ponianga mo sharing ang te pon akalanga chu wa chu karin nga na tur chu ter ko polan FSC khwa le khathon bungli atang khan bungli le bunga khatin karon combine to panga khatachang karon highlight chho mai don ni headlight te hi in man lai om dan konga mishing hlui bum na chak na anga chede udeu kha ri phlaula in real ru tharawa chuan atharin lo om bula mishing thar thutak felna le thiang hlimna pathian anga siam khan in thuam bokula pathian anga siam khan in thuam bokula ti thu hi pathian thu thiang hlim karon sirlal pan kan zawai tan malum som sakro se so kan cross thu thau soi ka tu manga tinge la li su Christai khovela ron kal nga tinge thi the Good Friday sermon te pon ni thei ve kanga ai mix kwal vek to men chu ka ti mai ka ngai to thina nga YouTube vela te po ka testimony ten lo da oma ta ka soi fo thin skula kan luta 1984 1985 chau nursery kindergarten ka online odd man out ang kha kanitla tani skula khan kanu chu Mizo han ni ma se 1984 and no pangte chuan nge sa kholam panga hriat veang enge pathian lam panga hriat ve fakang chuan ka classmate te khan nang chu mai di le kal don himin ti screen la don himin ti screen a ang wang mo hi katia Christian in Nilova hian tia so 1984-85 no pangte ti mayang no pangril ru thiang hlim tak in meidi leikal don ti abenga hriat kha chuan ka han sei liana kum tam tak kano pan lai tang hian pathian thuin min ti buai ni chuan ina ka hoa kala reng class 2 nge 3 kan i po khan Catholic school kan luta sister ho khan kan class khan an ron kal thrina engemoni moral science class kha kan nei thrina ni Hindu students ding ro Protestants ding ro Catholic ding ro an tia ato ba soft target ang deuh khan Muslim ding ro hi te thrina pakke ma chau kha kan ka zak thrina ni chon in ga hian ka hoa ka pa bula hian office bang hi panga ti ge mei di la katlak don hi katir itla don lo chon ka pa chon Christianity is a false religion, false belief, and Islam is a true religion ati hi kala hrenga chumi so tun thlagin ngai thak tur chiar tur atama for instance Muslim faith defend to ho chuan apologies ho chuan Islam is a religion of peace, Islam is this and latiranga
mà sẽ mà ni pa te sa khonan na chu kan Ceylon na Christian a population so dominant zok ma se mo se na kanu Mizo alo ni na kami turmoil kami identity crisis telo om sawa min ti buina sa ni pathian thu hian katlei rol chau ele law ka zir lai te tunge pathian hi le tunge la li su hi le ti hian min ti buai ni so kati every Christian tuna khovel pum pu yom hian tunge la li su hi le enge kanu na ta na poimo ti hin zo trevila ti hi ni the need of the hour kati maya an ni lo chuan khovel han buai to zi hi for instance you khatapon ke hi so every Christian kati me liberal kan ni tura ni lova la li su hi liberal lova so views biblical views ama views po han ngai to in anero mani Tunlai khovel standard ta chuan masa mi homosexuality kan ti te heng zong te poinga tinge America te po heta Mizo rama te po ni thau hei mi pa le mi pa in ngai zon te mei che ngai zon te po la li suan han hori ngota oh God made me this way chuti khati ante masala li suan ena dam the ni ti thui ka an khatlawa pon lo soi tam lo vania ti garing chumi hemi gen ange same sex marriage ti te khami biakin aten hanin nei thei to ti te so wa chuan tu da nanga Christian chuan danglam na om lo ni ne china kan soi do phel kan la ni lova kha sabeng tung khalal pana duani mase phel kan nga ya sumi wa chuan kepo law ka zir lai khan problems tam tak kan ya pakhat na bera chuan hemi religious identity crisis ania my mom is a Christian kapa Muslim anisia kapa hi Assamese Muslim ania ma se kanu Mizo ania number 2 chuan ka issues ka nga ni so am I a Mizo or am I a Assamese kaniam but ngatige racism hi lo om veka khovela hian ha so school te po chuan nang te chu Mizo inia min te chen nang te chu vai ni ha min te khati re kha ka seili na so issues kha nga in chung khurani se ate ber do tu kania kalo pan lai hian lungleya ka thi tre pani ome thathum nge thali kani in khami wang khan ka unau tele kanu le ka pa duar ron kane kanau po hi unau paru kan ne pakhata boral to kanau po hian min nau che ani so chuan youngest of the family spoiled brat antiang hi kani tak taka in chung khurani se attention seeking kha kane so kan ron seili na khami crisis kan law ka zir lai chun ka ngai tu na sal tuk thrin kha tlan bo na ka du thrin ani chu tlan bo na chu namas anti hemi Muslim kan trong trai dan namas anti te po kan han ti thrin namas se chungri la hian ta hian nom na amo chan na emo eng ma hi ka mungai lo ni was like praying to a stone maybe kathian khania shom kha ti ver thrin so ka har sat na trang khan tlan bo kha du na sa chuan zuwa ka luta I was 19 ami 20 kani ka ria and then mi van doi kani ka ringa zu kha atui ka ti tatlak maya 23 kani kha chuan 24 kani kha chuan atel lowin kom thei ta lo tlatani and Mizoram akaron hoa vacation in ta chuan tu po ka Mizo thiante Christian thalai pole in mang tele pathian lo du tak tak te khan zuin hi sual ani an tile a sual na kha ka rewak lowa chu nechina chu kan thupui ang deuh khan pui na ron siar suang khan phel kalani lowa wa khan zu sual na te kha ka mulova chuan kum kha khan min ti chet chhota ni kan han LLB te chu ka pass ve ta mai masters ka zir chawa ti khan ka practice ve mai mase keima
lal aom lova so van chuan I was ngai kapa ka hlawa wangin a religion so ka follow thae mema so van chuan ngai Tunlai ka sarmon tam takang devin nun chopol muslim kha kani mai ni namas huna namas sang o kapai na tia so huna ta chuan zu ka in lo meya kapa bula tha takin ka nama kapa kha ka pathian kha ni top meya e mase longing kha oman e ka kat enga mo hi omang somewhere deep down inside mo van lam khi ko hoi thina e enga mo tak khi chu omang khi ta khian reason omang hetia piang top thei kan ni lo ti chu wa chu la li suwa ile Muhammad te kami kan enga Buddhism te ya ka le khabu kha ka chiar chho na sa ka chiar tam tul tula ka a tul tula min ti buai ve ka ni kan nun kha buai ni enga one big hell ani top bai enga at the same time law practice ka go hatia khan it was enga ka successful chu ka tingam lawa ma it was okay sum mu te po kha pa ngai ma ka personal life ka a chetul tula ka zong ve na sa trini then Hyderabad ta vai khat chu ka zuk sina chumi chumpo chuan thathum don hi khumi domal gudan tia ta khon mosa oma ta chuan tlai tin ka vakal thina ni pathian zong hiam enga mo nga tinge kanun hi boi em tin chu min nun chu khovel pum pui hian tuna tak hian a kalpui me kani mase damna dikla li suwa tuna chuan lali suwa hi damna ni inuna laltirla ti chuan inuna boi to lovang tia kan outline oilo kan tama chu na sina ka sweng de Mizo zinga po na ti chu pathian hi chu experience angai chu wa dana nga Christian as a rule Christian kan tam to wangin khovel pumpuya ani chu ma ni neng ma kan experience hi lova Bible kan siara kan trong trai ve le ma se kan chet khal zel sia kami wa kan pathian aron chet lo wa hian first hand experience kan nei lo wa hian doubt kan nei a om tak takangem ka ring tak takangem kami doubt awang khan ma se nge pressure awangin society pressure te pon yang Mizo rama te po tam zo counseling tura ron kal ka ina hian Presbyterian chu kan nia pi le putranga Christian chu kan ni ma se pathian om ka ring tak tak lo chu nga tinga Christian ni Mizo kan nia Mizo ni ve Christian ni lo te chu za thla kalom ti kami attitude kha atam to ni so tunaron ngai thazinga po in omem so kati hemi hetianga pathian in minron mi te hriat tura minron phoma po hian kum tam takalo Christian ve to ni ngatinge kapa believe ngatinge in chua san roti pon ka hre mi lo ngatinge lawyer thrin kha ngatinge school bus conductor angten ngatinge ka tho nok ngatinge lali suwa kha ka kalsan dulo ti son reason sa tamani so wa tir ko pol te po engina chun thua ngatinge khatiang thuzia thei tur hian nun hluile nun thar ti te FSC khuwa le khathon te Corin te Galatia te Colossa te entin nge zia thei kan ti chon a experience latani lali suai so kathil tu mani hemi thusoi zo hian ka experience ve to em le pathina chon I faith hi question ve to ngayem pathumna pathian thu inun puiem tiani so lali suaron kalna chan chu ka hreta tu no yan keima ta na ni kati chu kan ron pian atanga kan pian tharlo chuan pathian thuwa misringin hrathiam lo pathian hi keipon ka pian thar nuwa ka hrathiam chawani aron kalna chan ka problems zong ron solve tu lam ni lovin kanuna ron lal turin kanuna kan lal tir chu engkim hi number 1 a kan da vek chu kan kalsan vek chu khovel thil kanun han danglam to ziele tun thleng ka belief hi tuna hian ka le khabu zi hi
i kalaziak zo lei theilawa bel tura tam lu tuka antingi zia zo don antia nakuma zon ka zo to ang katia covid lai khan phone ka dong thina nakuma zon ka zo le tong ka te kala zo lei theilawa so wa zo la li suat chan sin hi eng nam tin hian tuna poina Christian sa po hian nasa takin lo ring thar le se le nam tin black blue yellow I don't care azong ke tu poron piang hi Christian thei vek se ka ti ni ngati zo materialism khovel thil hi chuan hlimna min lo pe rei lo emi chu chu kan hmu ani atakin kan hmu kan celebrities ngai san zong zong te an nun hi han ni la anom mel ringota ma sen nom lo zia ka ria heta te po talented deu kan mi hriat te po pathian lama tlan lo ange kan celebrity ni so local celebrity ni so tiang te po an ming te so soi chi lova ma se min ron fo na an lar mani i mizoram le mizoram po na te po ka mizo zinga te po ma se an buai ru ni kha ni ta nga ti chu khovel thil kan lal tir number 1 ani chuan kan buai nge na la li su hi kan lu hi la li su ani chuan i thil zong hemi US ale hei Europe te po nia mizoram aron lut me ka hemi prosperity gospel te po kan soina salutuga kha against me against because prosperity lali su kan prosper thurian min chandam lovani nun na tam tak kan nei theinan zo kani chu te chu mizo thala point prosperity gospel te aglo na sal tuka chu chuan thu oina min shoi luta chu rehab kan omta alcoholism van chuan kathida itong ni lo se I lali su hiom lo se Salim ahi in Shelawang tu manan Shelawang cirrhosis awangin kathida itong rehab akhan right from the word go the first night atangin lali su hi ring turani tikha aringal char me speaker ho zong zonga course tam tak ka oma kum khaddon ka oma atop zan bera kan speaker kaltlangin inu le ipa zuin khani ti khongai thak zia han ngai to te atia chuta tang chuan tharau thiang hlim hi ka ma aron ding ka ti chuan ni evidence ka nei lova khoyama emo ka u phei chu ka u le ka nau hi doctor an nia an practical ve boka chu wa chu zuin na sel tukta schizophrenia inayang imaginary ni kha imagination ani kha sorry te khamin ti saka tu thleng po hian lali suwa atak tak zui tu ho hi chu mi a te kan nia mi mol te kan nia yer an idiot ti po hi ka tok fo mai lo kha practice zok la I ho sa to om sia enge hetinga rong bol I chua I mizo te chu kan hranem to lu tu ka chu bla 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 ti ka ngai thane mani ma se ka chu mizo zinga chuan ka kalkual na chuan lo Christian sa to chu aina sa Christian ti ri ka du ni chu ni mai ka tum so ka tia kan han oi chu khovel chuan lali so hi ado dal shrim chu alcoholism of I pa ngai chi to lo I brain cells te po chi chu chuan enga mo thokanga and imagine kola there is no such thing as the Holy Spirit. There is no such thing as Jesus Christ. They ka dong na sani. Mase ka experience la tawagin because tahian min khoyani. Chuan chu tharau thial him khoina chuan engtin nge a magicalem amo apu aron puak popami amo tirko polangin engin min chun thlomi ni lo. Chu ka thinlung hetia om thina kha. Hetia naron thak danglam mai ni in a matter of seconds. Kanu inu le pa iti khongai thak zia ti kha tahenan ring ta then it all started making sense anti kha and everything was so logical but hien thui lo logical ta me kanu kan ngai tu ta karil ru na ta ma karuya office bank karuya ma kanu le ka pa pitar putar to tak kha karuya wangin trong kam na tak takati I was very abusive towards my parents again
azat tha cái tiếng cái soi nó chăn thế bây mà sẽ cái soi đủ nó chăn su at chăn ở omani cho vào chuan cái u nào thế akan ngày tua cái u nào thế mình phang ngày tua em mà hắn cái abusive em mani chuan back in the day 2012 well they can cái nupui kan nei ve and abula po han cái abusive ani theng soi te za thak katan chuan I was very very violent ka ruya piang khan kang ta kan ngai tuat min ngai tuat chhuat tir ta kan na thona as a lawyer ka ri nom lo zia ta ka mu chuak ta chuan as a and my sexual life ni se it was in shambles ka believe kha chu pian tharma chuan ui te po a huna chuan du duina nomalom le ran te pon du huna section mangalom so if everything and kim hi sin na ni vek chuan suala ni vek chuan mi hring teng tin nge kan oma ti ka ngai tu dane ma se chu po chu ron thak dang lam ta sum thila chu engkima hian kan lo thiang hlim em turani ti ta khata hian ron lang tran ta chuan kan han ho ta ri hepa tran chuan ti teng tin nge niang hi ka ti srina ma se rin na zong zong nen lali suaron kal na chan kat midang tan ka ngai tua lo keima tan tin ka ngai tua ta eng ang mi hringe ka ni lali suat hi na chan ti ka kha thiam tha chau ta ni chu mi hnu chuan chu tir ko pol hi om lo wang ti ka hlau is the main foundation of Christianity atam tak chu chuan Christianity ron oppose tu te chuan tir ko apostle Paul siam chapalom he religion chu ti khati ti soisel na tam especially in the Islamic circle la chuan tir ko Paul in ho ya ma se chu hei ka ron siar chuan china kanin hana FSC bungli le bunga hi ka pian tharna ni kan nu na thak dang lam fact ta chuan ma sabera chu ina ka hota hei tun thang hian hemi Bible tho hi ne kala man na che to khop me ka pin kanu pe kania kanu bula ka ho chu in mu thei ka ring hei ka bain thatir du lova hian om ro se bakina ka tu le ka fa te ran lo mu ka tian om top ro se chuan ina ka ho ka kanu Bible kan neim ka tia neye atia hei hi min peta hemi Bible chu khat le thakwa ka Inkhawm chuan ka chiar ta hetlai hian ngatinge pathian anga siam khan in thuam ro min lo ti na chan in man lai om dan kong mishring hlui kha hlip thaula terita alo practical emema chuan to lai Christianity kan complicated mai lo simple gospel hi kan mamo chu simple gospel chu chuan thui tak van ram kong min shwai doni tharau vak kan tuma speaking in tongues kan ngai sange emema ka changalo tuna ti dam rong bol na ka chang boka pathian zara chi frang tharau lam thil pe ka dongalo ma sa to pa zon thu oi na ni chu pathila li suaron kal na chan chu pathian a thu oi kan nei thenan doctrine frang alo ma hei lo ngai to chiang ve to Mizo te hi abikin khovel pum pu chu da bowang setara han a tactic hi Christianity Mizo ramaron luta aron lu rolin doctrine frang hi aron kengtel halve pokani sumi wa chuan United Pentecostal Church kan oma Presbyterian kan oma Baptist kan oma Methodist po kan oma ko fran thiang hlim kan oma bulldozer mai cham ti kan oma ko fran frang kan oma ni bulldozer mai cham atakalo champaya moni ka mu ka chuan po chu ni se chu he zong in ngai tu divisions in the church kan tia aron tu ma chu pathian thu tak kan ngai thak theilo nan ngai dan chi frang aron omta zirtir na diklo zong omta khami wakan Mizo te po hi ani nei theilo hi for example Presbyterian kanita UPC ka ngai zon chuan ifanu ka lo nei ti taila UPC in pek lo chuan amo
khát tiếng khan divisions om thắt ani ngắt thế kan ngày tuổi lo ngắt thế Bible hi Bible langin kan share lo ngắt ngắt thế kan chi lo với na karon soi ho song song po hi cái mà Salim aron soi ka Bible la om em tin ngắt thế kan chi lo chu thật siết na ani ta chu a hu ho organization ang deuh hian kan ngai nge moni at the end of it all nang ma le pathian in kar ani chu katita kan ngai tua ni zana po ka soi tho a hut anga pian thar kan tuma a hut anga che rang kan tuma a wholesale in van rama pathian ma kan han ding don lo nang ma khai thi huna nang po a mai ding don nang mai in chu ni mai a ta chuan hetlai tra hian ka chiar chu ti chuan dot soi banin atia ka in ngai tu ta dot soi hrat kan hiam kain tia kan ngai tu ta all my life dot hi ka van lo soi na sa am a liar ti kha face mangai ti kharon lang ta pani na hinrim ula atia mit hin chia kan hiam mit hin chia kan hiam ka te kan ngai tu ka hin chiat na wangian thil dik lo tam tak lo ti na sat siate ruk phang chuan ru to su se anan tia chu ka enge lawyer kan i lai pon suma ka ri nom lovani ka pu te sumpo ka e ru ve na sa tho chu ruk ru ni hi midang te je enge mi ina break ina varu kan ni lo nang le ke hi chu ni enge mo tak ruk ru ni na lai hi kan lo nei vek chu denial la kan om hian kan i ve lo sual kan nei lo kan ti tla chu ti ma se johana le khathon pakhat na chuan thi mai no mani a ti tla sual kan nei lo ti tu chu kai ngai to ta chun kan han thu khalo reng in ka trang chuak su se te chu ka trong kam zong dot ka soi na kanu le ka pa ka u nau te ka thian te ka ex wife ka trong khum dan te ka za mo soi te thil thalo hrim chua te kharon lang war ta khak na te thin ur na te tau na te soi chian na te ate chu mi nuwa in ngai le bol hlo aron tia sex lampangan soi le a khang zong kan aron zia zong kha in chui ta chung ti ho chu Krista le pathian rama chun chanin nei lawangan tia kan han ngai tua pakhat na train kan ka enge ke ma hian ka tlak cham ka ti ta ka ngai tua ta pakhat na eng ki ma hian le kalo fail zel in enge kha mani ka in enani chu lam true Christian kan ni don chuan mani in riat mani in man nangai mani in man lovin rong kan bola mani in man lovin midang te I kan enge thak dang lam kan tuma mani hin thak dang lamila chu ta chuan lom ke mani nuna la li su Kristan mu chu ti chu lom kan nuna pathian in haron tho chu ni kan han ti chhota chu kan han ngai tu ta sex ani se ka fail dot soi ani se ka fail sum thila ka fail inu le pa thu oiro chon le apui dam re yang tia ka fail ui re su tia ka fail mong ko hurna chia ka lo bo chelova kan hanin chik tak chu aba chu ka bo chevek chu ta chuan le lalpa ang tin nge ka om don ka ti ka room chunga hian min ngai dam tak theyang mo hetiang mi hring hi ka in tielo kan han ngai tu khan khovela bol hlo na zong heta ron ziang bunga ron ziang khan pathian ram a chanin nei lawang atia mase lali suan ala ngai dam du che ti hi speaker ho soi kha ka ngai thla ka ring ta top mai ni min ngai dam thei chuan a tha mas kan nun hi adang lam tong I du dani na nung tong Salim hi Salima ni to lawang lali su Krista du danin kan nung ve tong chu ani te re ga chu wa chu lo Christian hinga tinga kan ni na chan ti hi zani na po hian kan in zo thar ve ka ngai eng wagin nga Christian ni in zo to kha dai khan ni chu wa lali su thi na kha kan ngai to chuak ta pakhat na chuan
murder ani lali suwa kha tha ani sual nei mi lovin rom sipai ho le rom sarkar lan huai order le is juda mi ho te khanan thatani lali suwa kha ator na kha rap thla ka sin do ta hek sual na nei mi lovin nang po kha kan lo thatang che ti tai lai du don bik lo re cho na sual na nei mi lo kha mi mu zong zonga daylight broad daylight murder ti la tot kan sei lo wang chu kha ni la li su na ton tlat chu at hil ton zong zong kha kan ngai to chuak ta kha youtube a khan en tur o mai en tong ti ka ring boka medical evidence of crucifixion kha lo search to pula len lo tan ta khan medical analysis an nei ani le so le khabu tam ta ka changa ka chiar te le hei so keima nu na train kan ngai tua cross thua kan lut chho tran don ani chu la li swat hi na chan katan hian nga tinge kan ti get samane huana khan alungai em pakhat na chuan ami shrinnaron lang phota athi lo chuan ei Salim hi nun na thar ka nei don lovani chu itan ani boka athi lo chuan na thari nei don lo an man beta azui tu ten masain iskaviota na kalsana beter ten an phatsana an han shruaya get samane huana tragin zan khua soi sakani han gai to chu ne kan nun thar ka nei nan avan violent o he gospel hi katia mase pathian thui alo rum mani oh he's a loving god he's a caring god he's a ti hi atopa chuan ngai to maro hrem huna thon tu se ni a thui oi lo chuan oh he says I feel so blessed I feel so chu wa chuan kan pathian bi khi mangai na khatani rolin a room ti kan sa theini apa afapa mangai ma kha azuk en theitla ne thisen an sualai en theitla tan chu an soi sa zan khoi an soi sa ti kan fria aru chi ti tlian ni lo ti bible train kan hua chanchin gospel palia kan hu boka amit te kha ameng thei don lo ni ngati chu voi khatan nek na kha ka ti ta ta an nek na fiam ti pati nangma in ti damro te chilan cha khum khan significance anei vek chu nangma in bi chian nan voi khatan nek na kha ana ti ve ngo tanga mishing alom dot soi isim theinan ka sim theinan ka chapo na te ka sim theinan kan nun lem takin nun tak enge ka thak theinan mi pasal te ka ngai zon lo nan kanu pui ka mangai nan ka pasal ka mangai nan kanu le ka pa ka unau te ka na ri nom taka ka tho theinan kha zong kha ani dang po tamani an han shroi chuaka pilata man shroya pilatan herota bula athon let le a pui ang me nan chai kual ani khala li suaka a khoi thla khi ka ti top pe ni chu engwa keima tan hian ka sual ka lo sim theinan alo tuar ani ni lo se chu the all powerful god khan minute khathil thua khan ati bo dei theyang the only difference enge hetiang hinduism le buddhism amo islam te angin lali suakha ai aro pui ka ti na san chu chanchin thra han chiar hian a magical na pakhat ma om lowani a in ti bo theya thlok duai theya ti kha pakhat ma kan mulo chu lo atak na em chu lo khati khopan ni moi lo tor ti kha khami kan va feel phak lo wangin kan va experience phak lo wangin a thil to na kha violent lutuk na ti don lutuk hling lukhum an khum tira calendar atele le khabu atele khoya chu kan fo thrin an ya khum lai chu painting sa the mase khami an han hling lukhum kan han tian han khum tir khan a sei zo kha 6 inches ka 7 inches ani ta an ta ti hian an zoom lu don ta ni het lai chunga an lu don ta an ta an tur zia chu significance nei soya nei tlat chu mi ka bum lo nan ten ka thin rim na ka sim nan ten kha zong khani
alo tor chu an nat tur zia chu ta kara ti enge i mu sit na nen amang ang om hi kati chu tu nangma tan inu na thak dang lam na na lo ba se nangma voi khatal li lo ngai tu ve tram chung te chu engang mi hring nge kani ti hi mani kan in accept du lova norms society norms can follow what is happening ka follow ve zel ngai te so la li su chu at tu ma chu nang le ke identity min pe kani normal Christian ni to lo turin enge aggressive Christian ka ti to mai chu de thin nga mangai la li su chuan kan thring nga ma kan chang kang tho si thovel thil kan kal sana I kan thring bik chuang si lo kha nim enge chang kan na at the end of the day English thiam mo sum nei mo at lim chem chu chuan to pa chuan ngai tu chiang ma ro khovel thil chu ni an han hruai ta I kati at so nan hlap kha atung zang an han hlap te kha an lu tu ka khami analysis a khan an han chuan zunat se zo yang an tialo a findings a khan an lu tu tu ra kha heng thu te kan lo ngai thangai lo oh la li so ka ta na thi lo fine and then you go let's have beer or let's go party and ron ho huna mudona olal pa min veng hi ma kalop khop mai kan ompui pa ni lo pathian hi a thu kan oi tu ra ni chu thu oi na chuan hlim na chu thu oi na kan lu theina li su a thi ni a fa pa mangai em khan na tam tak tuarin chu thuran dar ka ru zing dar po changa tlai dar thum thleng cross haum ti kan mu chu chuan a ken tel pakhat chu thoha ani a chu pa khan tu yatlinga dar ka ru thoha om chu kan zinga thoha nei to kan omem chu nian ngai tu chiang ma ro thoha voi khat tho kala kha enge khak na te soi mi rel mi soi siat ka sim theina te ni ui har sa e kan tia la li su khan har sa ti zok thok kha a chu thok khat voi khatala kha pathian in a thing don nang le ke hi atak sa tanga thisen far khat chuak kha pathian in min thri oi dot soi sim te chu duam na te mo har sa ka ti kan tia la li su po kan har sa ti sin an hlap an soi saklai po khan ka du to lo ka phuat chop mai lo pathian fa pa ka ni lo re I dot ka soi ka bum cheu ni kha tiang ma se atilova tuara ni anat tu athilok box hi lo zo dar ka ruk thok voi khatala kha mi do ta ka hek lo nan ten kha zong zo ka kan realize lo wagin lo US a po political problems om Mizo a po om khovel pumpuya om lal iswa thi nei kha chiang ila achan chu lo kan ngai tu ta voi khat la li suan hlap na kha zu ka sim theina ti ka realize ta a tre ana ti tur zong kha kanu le ka pa thu ka oi theinan ka veng te ka mangai theinan ko santan ka rinom theinan nupui ka nei le huna po ka mangai theinan fa te ka nei le huna te po chu lo kan nu na ron thak dang lamani chum khami ka kan hriat thiam chin so as on the passion of Christ ka ken non le mani dawa I abul trangin emotional ka tum lova emngal ka ngati zo ka thukena hian practical Christianity a kengani emotion sa mi cho phur ka tum lo ra music ne na mi cho phur ka tum lo thu soi tura min sompon ka soi top ato keyboard lo ri roi khan mi ti boi mai chu a chon thu tak hian lali su hun lai po khan keyboard nen ronga bol lo thu soi mai khan mi tam takati athak dang lamani chu mani the passion of Christ ken le khan Bible atang nen kan han chi khan heng zong song hi lo ni thil dang alo ni lo maset kan nu na chuan mi rel mi soi chiat kan chinga he ke ni ta borong bolin kan chua kan ni lo dot tin rang in min ron he ka ma ni pe chu nu puya ruwa ten lo ti kan mu duila chu pariat po ka ru theng a pakhat lek lo ru lak velai I te kha chu zon chi sang hi ron omani ma se ka ti chu tengtin nge inun hi thak tak em min ti ka perfect lo
lali so hian lo perfect ro min ti lo re I pathian thu lo hoi ro ti top mai ni chu I nang le ke tan ni chu pathian thu ka oi china chuan he kum som don Christian kanita hre om na tam tak ka tur ma se chu hre om na he kum som chung hian poisa nen thak ro ti se ka phal lo chu lo gai ka lu lui tlat na ngati chu lali suat hi na ka ha chianga tu na hian I do than soi na chan tur ka ha to lo I temptations hem na ro nom thin I sum min ron pek tum ten oma anuai te mei chia te po an ron langa ka cha kom ve thin ani come on mi pa lom ka ni I'm a human being I ma se phel to ka ni a lali suak ka chunga chuang to a nu pui ka nei ma lo chuan sex ka mang thei lo ti hi ka ta ka ring het top ani ma se ni tin hian setana chuan min be na sa ta it's okay vai khatlek su poilo sum thila poni dot soi poni thin chiat na te poni thil diklo hrim hian min thlem na sa ma se pathian du dan lali su khan na tam takatuara zan khuai nan soi sa ke ma wangin atuara lom ke pon he thlem nai ka tuar turani film ka ti turani ka ti ma se yes along the way ka Christian ti ka channa ti sual ve te ka nei ve lu tu han hei su sual ani lovang a ka lo ti te I lo ti ve te ka nei ti sual failures ka nei as a Christian ti sual tam tak ka nei ka in pom ma se chu ka in pom nu chuan ai na sai pathian in ti hian min pang chho ta ni pathian han om zia chu wa chuan ka proof ka ma mo to lova ni kuma tang khan hei ti dam rong bol na min han pe middle dam le ta ka hua bengong shele thei ta trong thei lo trong te ten zola kan mu ni hei Frederick rong bol na te po in lo follow tree nang ti ka ring a ro pui ni zana po no te thisentling ka trong trai sa ka khatiang dam na an chang mit muin hang ta khani proof hi ka ma mo to lovani mi tam takin proof an demand chu inuna lal tirla phelin omla pathian chu nang maron in puang mai ani a oi om vek mai ni chu ka in sirlo hi ka tia ngati nge I Christianity ni enge eng do pha enge hlok nei mu min tia chu kan nuna ka lo boina thrin identity crisis te po Mizo nge ka ni vai ka ni ti ka boi to hle chu wa cholom hemi I homosexuality chung sang te po ka soina chan chu tuai kan ni thei same sex ka attraction om thei mi hring kan ni aden hon bo siat na tang khan I ma se adam thei ani ti ka au pui renga ka counseling na sa reng bokani it's not be anron pianga okay penge mo genetics kal sual wang te po niang ni mi pa mo in ti tlat te chu emo mei sia mo in ti tlat chu ke te po ka identity crisis Mizo ka ni nge vai ka ni nge ti ka boi to lo re ka tu na ka fia chu ka mel thra em ti ka fia ka du top fiam thu ni ka chu voi khat chu engtin iti chuan chu identity crisis chu engtin nge re in this one masi sangati kan ti non Mizo a hindin I Bengali tan rong ka bol thea Mizo zinga hei nang mani zinga fluently in Mizo trongin ka trong thea kalome me ni pathian in 2 in 1 in min siama mangai ta ka min siam ka ni chu wa chon min husita mo husit lo mo ka poi ka ti to lo mangai ta ka min siam ka ni ate chumi wa chon khovel pumpuia hian identity crisis I kal nei mek te hemi sexual identity a crisis nei mek te po hi lal isuat chanchin chang hin an dam thei ni chumi wa chon Christianity hian I homosexuality a oppose an the oppose leine adam thei ni lali suan en hin adam thei engkim mi lo dam thei depression ka nei to lova ngati ti chuan thil tha ka ti lui tlata thil tha kan ti hian depression nei har lu tu chu dei chu sin I ngat kha ne chu lali suan a ken telani chu wa chuan eng tin nge ka dam eng ka ti nge with full conviction Christian kani ngati nge kanun I adang lam tak vek ti chuan kanuna lali suwa kalal tira lalpan kha sabeng to ang chi khan ka du ani min tia ka in phel tira lom ke man ka phela lo
chu ni ka u nau te tuna la Christian lo ka nu le ka pa pon la Christian lo ma se ni tin hian tuna chon kan family kan chung ko han dang lam to sia te pathian hi daron thak dang lam lut tuk chu aron tumber chung ko hlim kan zonga I chumi wa chon lekha te kan zir lekha zir lo tur ka ti lo ke ni u nau po paruk ka te kan ngai sang lut tuk ma se to pa chuan tu mo ber ke man tian pathian ka nei nu hian kum som chung hian kan in chung khur dang lam fa cho kan ei khom thea ka pa nen kan in kom thea kan nu te nen kan hlimani kan u nau kha ni ron ken tel chu ni lal I swat hi na kan hriat thiam china chi hian lom Christian ni lul hlut zia kan mu chu in zir tur siam that tur chu ke ma hian ala tame ka hria ne chena ka soyang deu I ka chung te le ka thrian ta tam tak po hian a chang te hi chu pathian an mulo ve thrin khapang ka mi hrin na te ron lang ve le thrin ka lo fail ve le thrin a chang chuan ma se hemi sual ti du na sual kan ti lo hian thil thalo pathian wanga kan ti lo hian mal som na tam tak kan dong thrin poi mo ber chu tharau mal som na ni apa khovel thil ti ta chu ang lo mai ni chu ni thang non le ro ti ta se piang non le don ni taila ka ti ta eng sa khonei thang sa as a religion ai thang ro than thei ni ta se ka ti Christianity ka thang non fo wang nga ti chu mi dang wang mo mi ti lom ka tum wang mo ni lo nga ti zo pathian hian min khongai ema nun na thar min pe ka sual min hriat tira ka poma pathian du danin ka on kan nung ta ni chu wa zon ka tuna po ka lom khop me min lo fak der ve a I pu Saliman thuron soidon ten te I khat yang khan mi tan min lo mu chak ve te khang te khani ani lo zon nge khovela nge ka nei ve tu nei neng ma ka nei le ne wa se ka hlim e be mani chu hlim na chu poisai na le thei lo wa chu hlim na chu la li su Krista wa ka ni chu wa zon ngai thau zong po lu lui ni lovin ke chu ka huwa te mem chu top nan in the theology hi ka du lo ni I don't want to scare you oh you're going to hell oh you're a sinner no khati lam ka du lo re ma se to pa so thu kan oi lo chuan ngang le ke pathian ma kan la ding don chu wa chuan pathian in hreom ti takin a thu kan oi si lo chuan I min thon na tur kha chu hrem hun ani mai ni ma se chumi tum chuan tun thleng hian ala tum ngat van rama abulai theinan chu ni a poimo ber chu denial ai kan ni velo ai mi sual kan ni lo kan ti tla ta wang he lom lali suat inuna ron che thilo tharau thiang hlima ron che thilo inuna chuan with a cool mind han thu lai ruma in ngai tuala ke poi ti hian ei notebook a hen ti ka ziak mai thrin ta hian nge ka sim tur te hi chu ke pon ka ziak ka point number 1 ka diklo na pathian du lo na pati na point number 2 point number 3 tin ka ziak tha chu ta tangzon ngai dam ka deal sawa cho te ka ngeya ti khan ka trong try ani so tu nun hi ka nei thei phani so kan in accept hian kan diklo na te kan vui na te pathian anga tinga tian min siam ti tan ka vui ve tho ma se eng kimi tu nang ka trong try hi ron ngai thata ula thian ang tak in kan in ko mani eng kim hi ka sil thian angin anuam khop mai chu chuan hlim na min ron pe ni chu wa chuan zlo ziak chuak la pom la accept la yes tu na changin trong try na nen nun thar kan nei choteng kan nun hi la li suwa kan pe ve to teng lo ti maro chu chuan chung kwa nangma eng kimaron thak dang lam tak chu la li suwa chu experience to a benga hriat ringot lo to chu if you allow him to chu zon inuna hruaya ke poi ka in chir lo ka thu soi lal pan kan zawai tan mal mi so sakro se o trong try na khapu ku ta kan da mai nge kan valom tak em zanna pathianin kan dil na te changa u Salima kal changa tharau lam ruai rapoi tak bai
lalpan min the sakawangin pathian chu fakilam ro se amen ichuan tuna tongtana kan manga Mizo chuanin kan recording chu kan tito panga amaro chu ti Inkhawm na hun te kan hong chawanga ei ape piangin Amerika la mapon ni se ma pu Salim po anila ma chun zing nia nien mangdon chawa chawang chuanin Inkhawm na hun te kan tui da zirin kan mang chawanga ari te tu tura ngai la yang chuan hun kan mang le don nia tin kha nula ruma mi kha ni nge ni nang ma nge te pu han piak acha khop maya ni po hi apa vai anu Mizo ania amana aro ti mai tiang hei kan thang ve china tianga speaker tur hianin deng chuanin lumami nen te po in piak na hun te ne the ka be se ya le tu la kan hun ti to nan pathian ne na ilo tong trai o hallelujah 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 lalpa kan pathian kan param tak em zalna ichia lo u Salima kal tanga in pon te chu ro pui kan lo ti tak em heng zong song hi langma khongai na le tharau thiang min na tho ki tharau khiak chi na awanga lo omani ti kan khiat thin kan lo le zoli min kan fakalom thu kan se lalpa kan pathian ma po nangin kai khoi lo pui sel arom bol sel tu la te nangin sual ka te vengin le lalpa nang ma chuan nang ma lo khiat chen de deva lalpa arong bol na te po alo ro chen de deu sel the tu ren lalpa in puan chuan man ruwa a isa beng tunga langin ron mang zelam che ama kan tagin mi ten iro kuin lo hu se ro se lalpa iso Krista ko ite pathian kan pa ba nei pa ina ro kuin la tharau thiang li pol na kai huai na thamwa na dom tang chu na ra kung kwa thlengin in zawai chunga lo thlengin lo ro se amen amen